ko ni Kinshasa izana intambara kuko niba ifitemo inyungu. Alors, u Rwanda ruintervena ka, Uganda intervena ka, ba intervena kuko abantu azana kurwana n'abo bantu yatobokesheje, azana intera hamwe, azana ADF, azana ba FNL nibazana kurwana. Alors, nabo bakumva bageze ku mipaka yabo, Uganda ikavuga ati reka da on doit intervenir. Ariko ubu muri intambara bo babyirinze, bo bashatse ngo bakemurire ikibazo muri EAC. Iyo nabivuzeho ukuntu EAC ifite imbaraga ubungubu zikomeye zahoze muri CEDEAO. EAC igomba gukemura ikibazo cya hariya ancreya un Congo utile, itazongera kuba mwayo matiku yo kuzana intambara zitirirwa amoko, alors que c'est une provocation de Kinshasa pour garder sa main muri cadre yo gucreya chaos kugira ngo umuyobozi uri ku butegetsi akomeze yibe, akomeze detourne, akomeze abumutegetsi yerekana ngo ari kuzanira abantu amahoro, ari gushaka ngo ay kuba balkanisation, alors qu'ari provocation. Where do you go that there is no politics? which we have a very strong system because we know what we are doing. I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders. À la moindre escarmouche. Dukurikire mu makuru, ibyegeranyo n'isesengura kuri Longa na Siasa. Yateraga Uganda, barangiza ikibazo cya FNL yateraga Burundi. Kabila kimara gufata ubutegetsi yahise ahinduka, afata abo bantu barwanya ibyo bihugu abagira des alliés. FDLR zijya mu gisirikari cya Kongo, ADF ijya mu gisirikari cya Kongo, na FNL ijya mu gisirikari cya Kongo. Nibwo yongeyeho abazimbabwe, yongeraho n'abangole, yangiraho n'abanamibye kugira ngo barwanye RCD. Donc RCD yarije kugira ngo irectifie ibyo FDL itashoboye gukora. RCD irarwana igera Kasai, MLC irarwana igera Equateur. Kabila aravuga ati aba bantu bagiye kunesha, nibwo yakopeye muri RCD. Ntabwo ndi buvuga amazina none kuri space y'abantu babaye contacté au sein de RCD n'ababaye contacté muri MLC na RCD KML, abaha amafaranga. Noneho bagiye Sun City bahita bemera ko intambara irangiye. Intambara irarangira, ariko ibibazo ntabwo byari birangiye, byari bikemutse kuko intera hamwe zazike mu ngabo za FARC, ADF yari irimo na FNL yari irimo, kandi u Rwanda na Uganda n'u Burundi byari bizi ko abo bantu ari menace ku butegetsi bwabo, kandi bafite imbaraga, bafite n'igihugu gifite umutungo gishobora kubafasha bakagaruka bagahindura ubutegetsi. Ubwo rero abo bantu bakoze iyo deal bahita binduka ngo integration irabaye 2003 igihugu kirahune, kugira ngo Uganda yarishimye, u Rwanda ntago rwagombye kwishima, u Burundi ntibwagombye kwishima, kuko intego yabo kugira ngo banetralize abo banzi Kongo yari maze gufata comme des alliés ntabwo bari bayigezeho. Alors kubera Kabila nabasobanuye ko kubera Kabila yazi ko ibi bihugu bitishimye, reka batege muri iyo akoro yasinye, nubwo RCD yayihaye amafaranga, reka batege abasirikari babo bamwe giye kubashyira muri oje yo kubaha amagrade, azi ko bazigumura bonyine batangiza intambara izamufasha kugira ngo yongera kreye intambara, ko mu ntambara nimwe abategetsi ba Kongo barira basinya des contrats de défense, ntawe bakontrola, kuko yushagiye gukontrola parle bigiye gukontrola bati wowe ni wowe aduyi, iyi ni secret defense ntawugeramo. N'umwe abaperezida bose ba Kongo barirana mu ntambara, nimwe bakirira amamiliyari Kabila afite n'amafaranga yabonye mu ntambara, nta nubwo ari amabuye y'agaciro. Kandi intambara zihari amabuye y'agaciro bayacuruza muri fraud ikomeye cyane, na perezida aracuruza, n'ubu Felix ari gucuruza. Kuri we intambara ni business. Alors nibwo intambara ya SNDP nabuze ukuntu yavutse,
iyobowe na Laura utari uri retrouvé nawe ntabwo yari kuri oje bamugize general ariko atarimo ordre general baje kumushiramo nyuma kugira ngo babone noneho ko ibyo yagiye kureklama ari kubeshya ariko aravuga ati se arajyamo wenyine bagenzi be bandi baba officier yari kumwe nabo muri RCD nabo batari muri oje nuko batangiye intambara CNDP uko bayiciyemo murabizi Kabila yongera agura abantu muri CNDP ayicamwe ibice Laura arafungwa abandi akomezanya nabo babandi akomezanya nabo 2012 ashaka gufunga Ntaganda ashaka kwica na Makenga kuko yarazi ko nabakoraho barahita bongera bakagenda bakongera gutangira ikindi gikundi kugira ngo ahore muri ibyo bintu by'intambara donc umurumva ko aho motif y'ibintu by'amoko ntayihari ni les enjeux Kinshasa yashakaga gukreya kao kugira ngo profite ikazana intera hamwe ngo zitere ikazana ADF utere Uganda FNL itere Burundi kugira ngo arakaze ibyo bihugu yerekane ko ni evasion balingi basara balkanisation none population mumfashe komeze ku butegetsi ndwanyi balkanisation kandi ari we uri kukreya iyo kao icyo kintu abantu bagomba kukimenya intambara bajya bayishira ngo ni Uganda yizana ngo n'u Rwanda ruyizana ariko ni Kinshasa izana intambara kuko niba ifite mu inyungu alors u Rwanda ruintervenaka Uganda intervenaka ba intervena kuko abantu azana kurwana nabo bantu yatobokesheje azana intera hamwe azana ADF azana ba FNL nibazana kurwana alors nabo bakumva bageze ku mipaka yabo Uganda ikavuga terekada on doit intervenir ariko ubu muri intambara babyirinze bo bashatse ngo bakemurire ikibazo muri EAC iyo nabivuzeho ukuntu EAC ifite imbaraga ubungubu zikomeye zahoze muri CEDEAO EAC igomba gukemura ikibazo cya hariya ancreya un Congo utile itazongera kuba mwayo matiku yo kuzana intambara zitirirwa amoko alors que c'est une provocation de Kinshasa pour garder sa main muri cadre yo gukreya kao kugira ngo umuyobozi uri ku butegetsi akomeze yibe akomeze détourner akomeze abumutegetsi yerekana ngo ari kuzanira abantu amahoro ari gushaka ngo kuba balkanisation alors que ari provocation hagihe u Rwanda rwigeze rushaka ngo rufate igice cya Kongo kirwomeke iyo bashaka kubikora baba barabikoze muri RCD bahamaze imyaka 5 ariko nta munsi u Rwanda rwigeze rwerekana ko rufite intérêt yo kugira ngo rukate ngo rwomeke icyo gice kiriya ibyo ntibishoboka Uganda yabaye hari imyaka myinshi mu bahema hari Beni ntabwo ifite iyo intero ngo ifate Beni iyomeke kuri Uganda abarundi babaye Kalemi babaye intuza mu gihe cya FDL nabo ntabwo ikibazo ni icyo ayo makora basinye iri akora yadisabe yabayisinye ko buri gihugu kigomba gucyura aduye mu gihugu cy'ikindi niyo akora cadre d'Addis-Abeba u Rwanda rabati M23 twebwe tugomba kubacyura Uganda ukavuga ati M23 turayicyura nawe Congo neutralize ADF neutralize FDLR iyo ntibikore ahubwo ikabashira mu gisirikari urumva kugira ngo akomeze entretenir iyo conflit abantu bumve ko bataje gushaka FDLR ahubwo baje ngo gukata igihugu iyo ni politique Kinshasa ikoresha kandi yamaze kuyemeza n'amahanga ngo ibyo bihugu bishaka guca ibihugu byomeke kandi atari byo none ayo mahanga yamaze kumenya ukuri G7 yakoze inama G20 yakoze inama baravuga ati EAC mudufashe gukemura kiya kibazo ni mwebwe mufite menace mushake un Congo itazongera kugira imipaka na ira Congo iri hakurya ya Fleuve Congo mugire Congo izabiri kumwe namwe izashobora kujera ayo madosiye mutazongera kudutakira ngo hari intera hamwe hari ADF hari FNL alors baza gusanga hari abantu bafite agapapuro kasinywe na Nations Unies kasinywe na Union Africaine basanga uwo muntu kabitse ni Makenga kandi Makenga yagiye nawe kuba provoquer na Kinshasa batari ko qu'est-ce qui se passe none reka dufatira EAC Makenga ufata ahantu EAC tuyaho Makenga ufata ahantu EAC twinjira du créer une zone tampon bizageraho noneho tumenya ko umutekano wacu baye garanti
nimushituke ejo mwumvise ngo M23 yageze Beni yageze Ituri, nimushituke kuma ngo ejo M23 yageze Kalemi yageze Bukavu. Ni muri cadre yo guproteja biriya bihugu bya EAC menace yabo Kinshasa ye gukomeza kugikoresha ira zone pour menacer des pays frontaliers. Iyo gahunda irahari, niyo gahunda iri kugenda. Ubuzone tampe maze kuboneka, ejo n'ejo bundi uzumva ngo Goma yafashwe, MONUSCO yigereyo, ejo bundi umve ngo Bukavu irafashwe, Kalemi irafashwe, Uvira irafashwe, nani Ituri irafashwe, Kisangani irafashwe na Ituri, kugira ngo biriya bihugu aduyi wabo urumwo icyo gihu iyo espace izajeri waduyi aveho. Kandi ibyo bigomba kuba kuko bimaze guhangayikisha n'amahanga. Alors naje kongera ko harimo enjeu y'ibibazo planétaire. Isi ifite ikibazo cya conflit ya crise économique, ifite ikibazo cya crise écologique, crise énergétique. Ayo ma crise yose solution iri haramwa karere. Hari gaz méthane ya plus de 300 000 milliards mètres cubes, hari colta ikora muri intelligence artificielle ifite capacité yo kuzaba exploiter pendant 300 ans, hari amazi afite amashanyarazi agomba gucanira Afrika yose nzima. Alors kubera leta ya Kinshasa ikorana n'abashinwa muri corruption n'abarusiya, ntabwo ibyo bintu byagerwaho. Bisaba ko zaba hari leta ishobora gukorana avec l'Occident, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, kuko aribo bapare ba East Africa Community, kugira ngo bahindure ubwo bahindure uramutungo we kuba ari w'igihugu gusa, aho gufashe gukemura ibibazo by'isi. EAC izagenda ntabwo izagenda kuko ifite mission speciale. Felix yayinjiyemo bimworoheye, ariko kuyivamo ntabwo bimworoheye kuko protocole ya ntabwo yiyemeza n'ibyangombwa d'abord bimwemerera ko agomba kuyivamo. Wowe wamaze kureba amabanga y'abapfumu, ugiye kubavamo batari bakurasaga, bagomba kukurasaga kugira ngo nunagenda uzagenda ufite indasago zabo, ntabwo wabavamo komsa. Niyo mpamvu byamunaniye. None se SADC iraza nangwa ntabwo iri buze? SADC ishobora kuza, ariko kugira ngo ize ntabwo yaza kuko izi ko niza n'ubukana izarwana na EAC, kandi irwana na EAC izayitsinda kuko ni muri zone yayo. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika, bara abaturage bose bahahira muri EAC. Ibitaro byabo ni Kigali, ni Kampala, ni Bujumbura, ni Nairobi. Supermarché zabo niho ziba. Amafaranga bakoresha nk'ibunagana nta magande bakoresha, ikibumba nta manyarwanda bakoresha. Na abaturage ba EAC bariya visa bayibonera i Kigali, indege bazifatira i Kigali. I Kinshasa nta muturage wa karakare ukeneye i Kinshasa. Nuvuga ngo EAC bafashije, kandi EAC nayo kubera umutungo wahariya barawukeneye nawo kugira ngo uzamure ekonomi, bahahirane, ibyo kurya biboneke, matière première ziboneke, ainsi de suite. Ubwo ngubwo na Nations Unies na communauté internationale uwo muzigo uzabo bavuyeho. Niyo processus ihari. EAC iraza nani SADC iraza, ariko ntabwo ishobora kurwana, igiye kurya amafaranga ubusa Felix, kandi bazataha uko nguko. Hari indi anje irimo, anje ya EAC, bira bihugu by'Abafaransa, Brazzaville na Gabon, ainsi de suite. Nabo bashaka kugira ngo ejo nabo uzumva ngo nabo bazanye ingabo, nabo nta mafaranga bishakira, nta uzakura EAC hariya. M23 ibintu iri kurwanira juridiquement ifite rezo, kuko ifite urwandiko leta de charge yandikiye ko ibyo wansabye ndabyemeye, Nations Unies témoin. Donc M23 kugeza ubu niyo mpamvu mutari mwumva nta sanction bari babona, nta nuvuga ngo bahave, ahubwo baravuga ati Kinshasa niri mu makosa, Kinshasa ntabwo yakoze ibyo twayibwiye, ntabwo byagenze bitya, ntabwo byagenze bitya. Donc c'est ça. Donc à résumer, nta balkanisation u Rwanda rukeneye ngo rufate ubutaka burujyane mu Rwanda, ibyo ntibizaba. Ariko EAC ifite mission yo gukrea igihugu kizavamo uwo mutekano muke biriya bihugu biri kusibisa bitewe na influence ya Kinshasa. Muri make ngiyo resume y'ibyo twaganiye.
naho ibyo kujya mu ndimi by'ikinyamurenge by'iki ishami iyo zaba yindi debate ntabwo ariyo turimo twari turi muri problème ya actualisation ya koma iriya crise iri kubajere iturutse hehe ihagaze ite naho iri kuje naje gusobanura n'ibyo ari amagroupe armé ndavuze ko harimo za milice hakaba des groupes armés ni des groupes d'autodéfense zimwe bahuje ariko zajyaga zirwana nizo ntambara mu bisi uyu munsi kandi ntiziri burangire kuko Guido na APCLS nabo bari gushaka kurwana kuko uriya mugabo nani uyobora APCLS Bugingo Janvier na Guido ntabwo bumvikana bavuga ko Janvier ari amafaranga menshi ngo yimanane nawe uzumva barwanye arana amakosa yandi Felix yakoze adashobora kuzajera kandi amahanga ari kuyarebera bari kubona ko hagiye kuba umuntu ukomeye cyane ntabwo wasoza ntakobaza ikibazo nk'umusesenguzi none ntabwo umusesenguzi umushakashatsi umushakashatsi unasobanuka ibya karere uza amateka ya Kongo akajagari kayo kuva ryari kugeza kino gihe ni izihe nyungu kuko ndabaza ikibazo kijyanye n'ibimaze iminsi kuri imihanda nk'uko tuyita ni impaka zabayeho cyane ni izihe nyungu zishobora kuba zabaho cyangwa se abaturage ba Kivu bashobora kuba bagira mu gihe bagize amahirwe reka mbyite gutya kuba bishaka M23 igafata Kivu cyangwa se ikigenga muri karere nize nyungu ese ibyo bintu byashoboka ni mu gihe byashoboka abaturage ba karere bari bamaze imyaka mu bibazo n'ingorane nize nyungu bagira muri ubwo buyobozi bwa M23 mu majyaruguru ya Kivu cyangwa se n'amajyepfo. Très bien. Inyungu ya mbere nuko ari amoko yose atazongera kwibara nk'amoko azagira buri muntu wese aziyumva ko ari umukongomani nanga umunyakivu sinzi ukuntu bazahita izina ryo ntabwo ndizi ariko ubutegetsi bufashwe bivuga ngo ivangura ry'amoko rizahagarara iyo ni inyungu ikomeye cyane kuko iryo vangura niryo leta ya Kinshasa ikoresha. Birashoboka ko haba Repubulika ya Kivu ubundi birashoboka yabisobanuye cyane atanga n'ama example y'izamaze kuyobora birashoboka no muri configuration de jihari hari ntabwo ari Kongo niba ari iyo bita zone tampo niba ngo ntabwo iki kiri cyo gihugu Bunagana ntabwo ari muri Kongo juridiquement muri traité ya Atlantique buriya Bunagana ntabwo ari Kongo igicanga ntabwo ari muri Kongo ntabwo ikiri Kongo hariya très bien urakoze no man's land ntabwo ari Kongo urakoze cyane bebe twakugoye kandi mucyo ni uri gukora amazi reka nanjye agatekerezo tunadusoreza minister guys aba listeners mu baye 60 nabangaye ibintu byinshi byavuzwe turi abantu 30 gusa ariko ni byiza ubwo umutumirwa wacu ari umuntu uzi gukora deba neza ku buryo abakorera izime bya twavuze so njyewe ndabashimira ariko ndabizi yuko benshi mwatugaye mwabyumvise nabi nabonye za DM ariko mu byihanganire iyi mihanda ibamo amakuru menshi umuntu ashobora kubonera facts